Amakuru atugeraho none ni amakuru yemeza neza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC M23 bakomeje kugirira ahitwa Mikenke ndetse n'inkengero zaho bije kurangira M23 yongeye gukora tombe ndetse yongeye kwigarurira Mikenke 100%. Ibi bigenze bite? Nyuma y'uko igisirikare cya M23 kigomeje kugenda gifatikanya na twirwana izi ngabo z'abanyamurenge kandi bingibi bikaba nyuma y'uko M23 yari yamaze kwerekana neza ko yarekuye bimwe mu bice by'ingenzi kuri ubu nyuma y'ibitero ndetse n'ikigurupe cy'abasirikare b'abarundi benshi cyane babarizwaga hano Mikenke bamaze gutsinsurwa muri ibice byose Mikenke yose. Ubu tuvugana yamaze kuba tombe complete ndetse bisa nkaho byamaze kurangira M23 yamaze no gutangira kwashinga ibirindiro bikomeye cyane. N'imirwano ubundi yatangiye ku munsi w'ejo ibice bimwe na bimwe bya Mikenke bigenda bifatwa kugeza kuri ubu ahitwa Mikenke neza ku munara niho M23 yasoreje gahunda yose yirukana ingabo z'abarundi zari zihari ndetse ziyafite ibirindiro byinshi. Nk'uko bigaragara byari ibirindiro bikomeye cyane birimo ibikoresho karabutaka ariko bije kurangira intare za Sarambwe zibikoze. Mikenke tombe niyo makuru agezweho muri aka kanya. Nanone kandi haravugwa ibijyanye n'inkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa ku butaka bw'u Burundi. Ndakubira neza ko ubu tuvugana leta y'u Burundi yamaze kuba isa naho ijya mu bihe bidasanzwe nyuma y'uko abasirikare bayo umubare munini cyane umaze gupfira ku butaka bwa Kongo. Ibi byose kandi ubuzima bwabo ndetse n'ibibazo byose biri kwa mu gisirikare FDNB kikomeje kugenda iki gisirikare kibyegeka ku mukuru w'igihugu. Ndakubwira imyanzuro ikomeye cyane ifashwe igiye gutuma u Burundi bushobora kwisanga mu bihe bidasanzwe birenze ibya COVID-19 ndetse n'ibindi. Ibi ndabigusobanurira cyane ndetse nkubwire byinshi kuri izi nkuru n'andi makuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru hose turajyayo ndetse urumva izindi nkuru zaho bikomeye cyane ahitwa za Gatoyi ikaze. Namakuru asobanura byinshi cyane avuga ku bijyanye n'igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutsindwa gifatikanyije n'abarundi. M23 yongeye kwa advancing kubita itabariye isya itanditse nk'uko amakuru yari yamaze kubigaragaza. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ariko yaje gukara uyu munsi kuko byamaze kugaragara neza ko M23 yatangiye gukoresha ibitwaro biremereye byo ngoko bwa BM24 Combat. Izi nimbunda zirasakure kandi zifite umuvuduko udasanzwe. Izi nizo zabashije kuba zifata agace twavuga ko ari aka finali Mikenke ku munara neza nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zageragezaga kungira mu ishyamba rya Mikenke. M23 yari yamaze kwashyira ingabo za twirwaneho ku buryo aba barundi bataza kuba bahirukankira mwe na Wazalendo kuko iri shyamba ni hamwe mu hagiye habindiriye izi ngabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo ndetse na FARDC nyuma y'uko urugamba rwabaga rukomeye. Kuri ubu rero M23 nyuma yo gucana umuriro ikarasana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bije kurangira ikoze ibintu bisa naho bitunguye benshi cyane nyuma yo kurekura ibice bimwe byafatwaga nkaho ari ingenzi kuri uyu mutwe. Ubu tuvugana yongeye kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi. Nanone ubu tuvugana Mikenke tombe. Nivuga Mikenke uraza kumva ibice bimwe na bimwe by'ingenzi cyane nanone byerekeza mu mujyi wa Uvira. Mikenke na Minembwe ni ibice nabyo byegeranye neza na za Poezero. Gufata ibice ni ibintu bifatwa nkaho ari uburyo buri strategique bwa M23 yongeye gukoresha kugira ngo ize kwihanangiriza izi ngabo z'abarundi. Umurambo w'umukuru w'ingabo z'abarundi zari ziyoboye cyangwa se zari ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba, umukuru wabo nyine bivugwa neza ko afite ipeti irya kapiteni yamaze kuba yicwa ndetse n'umurambo we wagaragaye kuko bagenzi be ntibabashije kuwukura ku kibuga cy'imirwano. Mayiti ye yabashije kugaragara ndetse bivugwa neza ko atapfuye wenyine kuko hapfuye abandi basirikare benshi cyane bari kumwe nawe nk'uko amakuru nyine ari kugenda bigaragaza. Igisoda cy'u Burundi kandi cyakomeje kugenda kibwirwa neza ko urugamba uko rumeze kugeza ubu bakwiye guhatana bakagerageza bakareba ko hari icyo bakongera ku bijyanye n'umuvuduko ndetse n'imbaraga bari gukoresha kuko M23 ishobora gusa naho
yaje mu isura nshya kandi koko bamaze kugenda babyibonera. Amakuru rero aravuga neza ko ibi ngibi byabaye impfabusa n'ubundi M23 yamaze gukora ibyo benshi batatekerezaga. Ubu tuvugana Mikenke Tombe M23 yongeye kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi kandi nagaritse ingabo z'abarundi ndetse n'izo bari bafatikanyije zirimo ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana Wazalendo zageragezaga guhungira mu ishyamba rya Mikenke ziri komongana hirya iyo, uko benshi bavuga neza ko zagiye zihabwa induru n'abaturage nyuma yo kumwara, nyuma yo kwirukanwa muri ibi bice, aho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri kiba cyamaze gutsindwa mu buryo bwose. Namakuru aravuga neza ko ingabo z'abarundi zo kurwana muri iyi minsi bisa naho zifite agahinda gakabije ndetse no gutakaza amwe mu bakuru. Abakoloneli bari gupfa, abandi bagafatwa ku rugamba. Kuri ubu n'umukuru w'izi ngabo ndetse kapiteni yabashije gucakirwa ndetse ahita yicwa nk'uko byatangajwe, agwa ku kibuga cy'imigwano. Ibi rero nibyo byatumye intege zicika maze M23 na twirwanaho ubu ngubu barabyina intsinzi hariya ku misozi ya Mikenke ndetse na hariya Mikenke ku Munara, dore ko ariko gace ka Rifinari kabereho imirwano karabutaka kugira ngo M23 ituruke epfo ize kuzamukana izi ngabo byasabye imbaraga z'umurengera. Ubu tuvugana ishyamba rya Mikenke benshi bemeza neza ko ariho habaga indiri ndetse izi ngabo zahungiraga, ariko ntabwo byabakundiye kuko M23 mbere yo kwa advancinga yataka yabanje guca nkaho yashize ibirindiro by'ingabo za twirwaneho. Abangaba rero bazaga birukanka amasigamana bazi ko ari ryo bagiye kunyegereramo maze bakaruhuka uyu muriro. Ntabwo byaboroheye kuko bahitaga bakubitana n'umuriro wa twirwanaho ndetse biza kurangira nyine badakomeje kuba bakomereza muri iri shyamba. Izi ngabo za twirwanaho zafashe inshingano zikomeye cyane, ibyatumye abasirikare batsindwaga urugamba b'abarundi ndetse n'ingabo za Kongo bakomeza berekeza mu mujyi wa Uvira, aho bivugwa neza ku isaha intare za Sarambwe nabo zigomba guhita zibasangayo nta kabuza. Ibintu birakomeye, ibintu birashyushye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba Kivu y'Amajyepfo. Inkengero za Uvira zongeye kwakamo umuriro. Mu busanzwe ibintu byari bimaze kabiri kuva M23 yarekura bimwe mu bice, ubu noneho yajije ndetse isa nayo ifite imbaraga zitandukanye n'iza mbere. Bemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka, maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari puresha kuri Tshisekedi, nyuma y'uko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi ndetse abari mu gihugu cy'Ububirigi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye ndetse ubwicanyi ari gukorera abari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana ndetse hakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso. Benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere, kugeza ubwo M23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo, ari wo mwanzuro yafashe nyuma y'uko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangiramo M23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma, nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga, mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana ndetse bakaza gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo, ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rigahagarara, nuko amahogora agahinda mu bice bitandukanye. Ariko
ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva, ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda, ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, aza kwisangamo 23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo, yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro, abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumvamo 23, ndetse bamwereka neza ko aho bigezeho ubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva, bigeze aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro, kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya 23 iri hakuno, barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye 23 ifite yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda, mu gihe ibice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu, abaturage baho baboroga bataka umunsi ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza. Ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho 23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari, isaha n'isaha ashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga bakaba bashyiraho imipaka itandukanye. Aho iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya 23 izabikora ku bihugu bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho, DRC, u Rwanda, u Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika nyine. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro, ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Abakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi, ahantu hagiye hatandukanye, ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi baha amahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta, ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora, ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha, ndetse mu gihe gitoya abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na 23 mu kuyigurira, ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya aracyakorana na 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa, ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho 23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Purene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka, ko intego 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi, yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma 23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere, ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu
maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi, bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda. Abenshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha ikishaka. Nyamara 23 mu rwego rwa diplomasi komeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi, bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo 23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro. Uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero, ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko 23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko 23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko 23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya 23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibi bitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma yuko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma yuko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko General Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na 23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura
majwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo guturakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite kontakte zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho 23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwitwa mu gihe bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na 23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze bakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho kuko ntibiramenyekana wabishe maze barabica babagarika muri ibi bice, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya Bujumbura perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa, ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura cyamaze kwinjirirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakuyeho systeme ndetse bisa nkaho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'Ububirigi. Aha rero 23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese 23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya 23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 20
2028. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi nanone cyaveho iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka nubwo benshi batabyemera kuko na 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko iyi Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubutegetsi kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye ndetse 23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza 23 bwa mbere kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko, kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibingibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibingibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Ubutaka bwa Kongo iki gishobora kuba cyamaze kugenda kigera ku kigero cyo hejuru cyane, kuko 23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko yifuza Kivu Republique. Kivu kandi kaba igizwe n'ibice bya Kivu zombi ndetse n'ibice binini cyane nkuko bigenda bigaragara, ariko nanone bikaba bisa nkaho ntacyo byahungabanya ku butaka bwa Kongo dusanzwe tuzi. Ibi bice bibiri bya Kivu 23 nimara kubyemererwa nkuko biri muri process, benshi bavuga neza ko bisa naho biri kumara no kurangira, hazaba hari ubutaka bunini cyane
buzaba buruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Ngira ngo murabizi ko Kongo ingana, ariko benshi bakavuga neza ko hazahita haba ikimeze nk'umutekano, maze abaturage ndetse n'abandi bamaze guhunga baturuka muri ibi bice bitewe n'intambara za hato na hato zagiye zihaba bakaba bagaruka, abandi bagiye i Burayi n'ibindi bihugu bakaza gukora ibikorwa by'iterambere babikorera ahangaha bavuka. Ibi rero benshi babitegerezanyije amatsiko. Inkuru nkuzaniye iremeza neza ko izi process zigeze kure kandi ya FCM23 ibi kandi yamaze kugenda ibyerekananisha yuko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bamaze kugenda abagaragara habitwara nk'ingabo za leta. Discipline nyinshi cyane, inzego z'ubuyobozi, igipolisi, inzego zibanze kugeza hejuru kuri guverineri, ibi byarapanzwe ndetse bisa nk'aho M23 yatangiye gukora ibirango bishya ndetse n'ibindi. Birero benshi bakavuga neza ko bikomeza kugenda byavantage M23 muri iyi politiki yayo, ndetse dore ko urugamba rwo ku butaka rwo isa n'ubwo yarutsinze, nubwo rutararangira. Amasasa kivuga by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntihabura udutero shuma twa hato na hato, ariko kugeza ubu ngubu M23 iragaragarizwa urukundo rukomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya FCM23 rero gikomeje process, benshi bakabihuza nuko umuyobozi wa MONUSCO ndetse n'abandi bayobozi bakomeza kuza kugirana ibiganiro hariya mu mujyi wa Goma, aho twakita nka headquarter, ashobora no kuzaba kapitale ya Kivu Republic cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu Republic mu gihe M23. Izi process bivugwa neza ko zigeze kuri 80%, hafi 90 zamaze gukunda. Amahanga yamaze kumva filozofi ya M23. Tshisekedi ibi arabisabwa kuko yagiye hakana neza ko M23 ari abakongomani, nyamara byaje kugaragara neza ko ari abakongomani ndetse baherereye mwa biriya bice bifuza uburenganzira bwabo. Amahanga akimera gukora iperereza, hagiye haza abasuperviseri, hagiye haza abashinzwe amahoro ku isi, abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'indi miryango ishinzwe ibijyanye na diplomasi, baje kuvumbura neza ko Tshisekedi yagiye abeshya kenshi mu manama agiye atandukanye we na Kayikwamba, bagaragaza neza ko ngo batewe kandi batewe ngo n'ibihugu by'ibituranyi. Nyamara iperereza ndetse n'ibarura ryakozwe basanze M23 ari abaturage bo muri ibi bice, ndetse bisa nkaho bagiye birengagizwa bagashaka kwimwa uburenganzira bwabo, aho Tshisekedi we yashaka kubirukana ngo bajye kwibera mu birunga, ibintu bakomeje kurwanya ndetse bamushyiraho igitutu gikomeye cyane kugeza ubwo bamufatanye iyi migi yombi, yaba Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ndetse bamufatana nyine navuga ko ari ibice binini cyane, imigi ya Goma, imigi ya Bukavu, imigi ya Uvira nubwo baje kuhava, ibindi bice bitandukanye by'ingenzi. Aha rero benshi bakavuga neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kumenya neza ikarita ziri gucangwa za politiki na diplomasi, aza gusanga we asa n'ufite ikarita z'ibigarasha, ntabwo akigezweho. Ibintu rero biza kugenda bimucanga cyane, ibintu rero birakomeza kugenda bisa naho bitoroheye uyu muvandimwe Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yo kumenya neza ko ingabo ze zamaze kugenda zitangira gucika intege, nyuma yo kumenya neza ko zishobora kuzakurwa muri ibi bice zarwaniyemo, zatakajemo ubuzima, zameneye amaraso, nyamara bikaza kurangira M23 ikomeje kugenda ibatsinda mu buryo bwa politiki. Izi ngabo by'umwihariko na Tshisekedi ubwe bagiye bibanda mu gushaka ibikoresho, bashaka izindi nkunga hirya no hino, nyamara birengagiza neza ko bafite kubanza no gufokasinga ku bijyanye no kuba bakubaka ikijyanye na politiki ikomeye cyane. Nyamara M23 yo yarwanaga ifokasinga kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku rugamba, kandi byose isa niyamaze kugarika Tshisekedi kuko yagiye yisanga mu mitego isa na M23 yamuteze, akagenda yisanga mu bibazo bikomeye cyane ari guhandoringa bisaba kwisobanura. Yagiye yisanga kandi ingabo ze zarakoze amakosa akomeye cyane nayasaba kwisobanura, kugeza ubwo zarashe mu mujyi wa Goma zikica umufaransa ukora mu muryango wa UN. Ibi kandi nabyo byabaye isaga ikomeye cyane. Tshisekedi yasabwe kwisobanura, asaba imbabazi, nubwo bisa nkaho benshi bamubwiye neza ko ubufaransa bushobora kuzamubabaza nyuma yuko abwiciye umuturage kandi wari ufatiye runini abakongomani. Ibi byose byagiye bivugwa ndetse bigaragaza neza ko ku ruhande rwa Tshisekedi hari icyuho mu bijyanye na diplomasi ndetse na politiki. Uyu yagiye fokasinga mu guhangana n'ubutaka ndetse no kurwana, ariko biza kurangira bamukubise icy'umutwe. Ibi byose rero bakomeza kugenda bigaragazwa nuko Antoine Felix Tshisekedi asa naho ari umwe mu bamaze kuba
kuba batakarizwa icyizere n'amahanga mazima 23 igasa naho ariyo yakomeje kugenda igirirwa icyizere. Biragaragazwa n'ibikomeje kugenda bisirikira ndetse bigaragazwa n'abaza gusuramo 23 ababozi batandukanye barimo na bamwe bo mu Burusiya nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov. Uyu numwe mu bakomeje kugenda bari kuroza bavuga neza ko 23 yakabaye ihabwa umwanya muri force cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu. 23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bayo bashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere ndetse ubwo birumvikana n'abagurutsa drone kandi bashobora no kuzihanura no bifashishijwe muri tekinike idasanzwe. Bivugwa neza ko ariyo guhanura izi drone zo mu bwoko bwa CH-4 drone mbi cyane ku rugamba. Izi kandi zitandukanye na drone zisanzwe zikoreshwa zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe bazirikaho ibisasu zikaza maze zikabituritsa zigaturikana nabyo. Izi so siko bimeze, izi ni drone ziza zigakurura amakuru zikaba zarekura ibisasu biremereye cyane ibibombe ndetse zigafata namwe mu mashusho n'amajwi, aho ziba zishobora gukoreshwa mu buryo bugera kuri bune butandukanye, yaba kwataka ubutasi ndetse no kurasa umwanzi, gukurura amashusho n'amajwi. Ibi byose bakaba babikoresha izi drone. Aha rero niho 23 yatangiye isomo rikomeye cyane hanure ebyiri muri zo hano Rubaya, ibintu bihita bicika. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyamaze gucika umugongo binyuze mu matangazo yagiye agaragazwa, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri iki gisirikare nyuma y'uko izi drone zifashishwaga zimaze guhanurwa. Agahinda benshi bavuga neza ko akenshi gafitwe na Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu usa naho yamaze kujya kuri pressure ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yo irakomeje, benshi baragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi yari yabikoze mu kugira ngo ingabo ze zize kugira imbaraga zikomeye cyane zice ku butaka no mu kirere maze zatake 23 muri ibi birombe bya za Rubaya ndetse n'ibindi bice bashaka kwigarurira, ariko bisa naho bitabakundiye na gatoya. 23 yamanuye izi drone zirashya zirakongoka neza nkuko byakomeje kugenda bigaragara. Nta mapiese y'izi drone washoboraga kubona uretse uduce ndetse n'ubuvungukira. Gusa abazibonye zihanuka bo bitewe n'uko izi drone bari nini babibonye ndetse bakoma amashyi bavuga neza ko iki ari igitego kindi. 23 yongeye gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo. Induru zirimo ziravuga rero, benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza gucika intege nyuma y'uko izi drone zihanuwe. Ubu tuvugana Rubaya umutekano ni wose, amahoro arahinda ndetse bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kwatakisha intwaro zo ku butaka muri ibice byabaguye bitewe n'amadefense akomeye y'igisirikare cya 23, dore ko hamaze no gushyirwaho amabariyeri. Nta musirikare w'igisirikare cya leta ya Kongo ushobora kuza kubona uburyo bumworohera bwo gutambutsa ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha shyira bagenzi be basa n'abagotewe muri ibi bice. N'agahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Nanone biravugwa neza ko FDLR na FARDC zaturukaga muri parike ya Virunga, zivugwa ko byari bigiye kuba ibintu bibi cyane mu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko benshi baje gutahura ko ari intare za Sarambwe zari zamaze kujya kuzibira ndetse no kuburizamo ibi bitero bikomeye cyane bya FDLR n'izi wazarendo byaturukaga hariya muri parike ya Virunga bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Amasasu yavuze iminota 30 gusa, benshi bemeza neza ko imbunda mu minota 15 ya nyuma zavuze zisa naho ziremereye arizo zarangije aba ba FDLR ndetse n'aba FARDC bari bamanutse baje kuhungabanya umutekano w'abaturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma uturuka kuri parike ya Virunga. Ibi rero byagaragaje neza ko 23 iryamiye amajanja ndetse ikomeje kugenda yihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo bahanganye ku rugamba. Ndakubwira neza ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo ubwo niho twageze hari kuvugwa imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Si inshuro ya mbere si ya kabiri Abarundi imirambo yabigaragaye hafi n'umupaka. Benshi bakibaza ababishe, aho bamwe bavuga ko ari 23 abandi bakavuga ko ari amadubu, ndetse benshi bagakomeza kwibaza kuri ibi. Igihari nuko imirambo y'abasirikare b'Abarundi igera kuri 6 yagaragaye ndetse abaturage bayifotora. Ibintu byababaje cyane leta y'u Burundi. Ibikomeza kugenda bivugwa neza ko ibijyanye no kurunda abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe Abarundi bo bongeye umubare w'abasirikare kuri ubutaka, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi atabivugagaho rumwe nabo bayoborana iki gihugu. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Masisi kuko bigenda
gutangazwa ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gafunyi ndetse n'ahitwa Runigi. Ubu tuvugana ma 23 yamaze kugenda ihigarurira mu gihe hari hamaze iminsi igera kuri 4 igisirikare cya leta ya Kongo cyarigaruriye ibi bice. Nkuko tubikesha umuyobozi wa Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu kandi akaba yamaze kuvuga neza ko ma 23 yamaze kugenda yigarurira ibi bice biri muri teritwari yiwe nkuko bigenda bigaragara, ndetse amakuru akagaragaza neza ko ahangaha Masisi ahitwa Bukinanyana, Gasenyi ndetse n'ahitwa Runigi ibice bitandukanye ma 23 yamaze gukora za tombe, ku buryo benshi bavuga neza ko izi nsoresore cyangwa se aba basirikare ma 23 basoje amasomo Ishanzu ari bamwe mu bamaze gukora impinduka zikomeye cyane, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa naho zamaze kunanirwa, nta maraso mashya, barashaje n'abasaza. Intare za Sarambwe zirimo zirakubita zihereye kuri Wazarero, zisa naho zigifite amashagaga. Ibi ndabikubwira, ariko kandi ntabwo nabura kukujyana ahitwa Cyugi. Ahitwa Cyugi ma 23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo, bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana ntawaza kumenya aho barengeye, gusa intare za Sarambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze, ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda kihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute, amadubu ya twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge n'abarundi hariya na FARDC na Wazarendo hari guca uwambaye. Intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za 23 nkuko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo kugisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko 23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce nkuko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi, ni muri segiteri ya Gatoyi nyine, ubu tuvugana naho 23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko igihangayikishije benshi nuko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumiriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa divansinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ahitwa Gakwere ndetse n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamuginga. Abo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana hitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivuga neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho, ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegation y'ingabo zaba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazarendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera
bagera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko abakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko 23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza. Nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Maduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twirwaneho na FARDC nyine nkuko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice, aho 23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara, aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri abice. Ubu tuvugana Madubu akomeje gufashwa na 23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma benshi baravuga neza ko nyuma yo kuma 23 yamaze kugaragaza ingamba nshya, uburyo bushya, imikorere mishya, aho yamaze gushyiraho umushahara w'igisirikare, imara kugenda ishyiraho ibisa naho ari nk'ibya leta yuzuye nk'uko benshi babyemeza, igipolisi ndetse n'ibindi. Kandi benshi bakemeza neza ko ubwo bamwe mu bamerceneri cyangwa se n'abandi badiplomatike bakomeye cyane bashatse kuza ku butaka bwa Kongo banyura ku kibuga cy'indege cya Goma, AFC 23 ikabaterera kashe muri pasiporo zabo, kashe irimo ibirango bya 23. Ndetse ibi kandi bikemezwa nubwo umunyamerika James Swane, umuyobozi ukomeye cyane muri UN ndetse n'abayambasaderi ukomeye wa Leta z'Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo kahamara igihe kinini, nawe ibi yarabikurikije. Benshi bamaze kwemeza neza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze gutunganwa amaradari ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane ibikontorora ikibuga cy'indege, ibikorana n'umutekano ndetse n'ubwirinzi. Ibi byose benshi bamaze kugaragaza neza ko uyu muri 23 wamaze kuba wabyestara. Kugeza kuri ubu ngubu hamaze iminsi havugwa inkuru ko 23 ariho inyuza ibikoresho ivuye kugura rwota Masimbi. Ibi rero bikemezwa neza ko ubu tuvugana Goma International Airport, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, impapuro zo kugifungura ziza gusohoka mu kanya gato. Umujyi wa Goma uraza kugirwa umurwa mukuru wa Kivu Republic, ndetse niyo mpamvu bamwe batangiye kuvuga neza ko 23 yamaze gucangacanga ikarita maze Tshisekedi akaza kuyoberwa uko bigenze. Kugeza kuri ubu ngubu haravugwa ibisa naho ari inzozi mbi kuri Tshisekedi, ariko benshi bemeza neza ko abanyamerika ndetse n'abandi bashobora kuba bagiye kuba bakorana n'igihugu cya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ubwo ni ukuvuga Kivu zose hazajya hagaragara indege zigwa ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse indege ziturutse mu bihugu bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze kongera gufungurwa mu buryo buri officiel. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya 23 nubwo kitarasohora itangazo ribyemeza, ndetse hakaza no kumenyekana airlines zizajya zikorana n'ikibuga cy'indege, ariko biravugwa neza ko amasaha make haza gusohoka official communique, itangazo rya nyaryo ryemeza neza ko 23 ironshinze iki kibuga cy'indege ku mugaragaro. Gusa benshi baravuga neza ko ikibuga cy'indege cyamaze gukorwamo uburyo busa naho hari ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere kugira ngo hatazagira uwongera kuharasa, ndetse hongera gukorwamo systeme zisa naho ari izirinda ibisa naho ari ibiturika, ku buryo ahangaha hashobora kuba hari umutekano udasanzwe. Ni mu gihe benshi bari bategereje kuzabona inkuru y'iki kibuga cy'indege cya Goma cyari cyangijwe mu mirwano ikomeye cyane yahuzaga umutwe wa 23 n'igisirikare cya leta ya Kongo, ari naho hafatiwe
hiciwe abahibu benshi cyane ndetse n'abacancuro benshi cyane bagaragaye muri iyi mirwano kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana rero inzira igiye kongera ibe nyabagendwa. Ubu tuvugana umujyi wa Goma ushobora kuba ugiye kuba umwe mu mijyi ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko amabuye y'agaciro acukurwa Rubaya n'ahandi azajya anyuzwa ahangaha i Goma International Airport kugira ngo yoherezwe aho agomba koherezwa. Ibi nabyo bikava biza gufatwa nkaho ari ikintu kiri buze korohereza 23 mu bijyanye n'ubucuruzi. Ubu tuvugana rero benshi bamaze kugenda baca amarenga ko ikarita za politiki zacangacanzwe ndetse Tshisekedi aza kwisanga yafashe ikarita twavuga ko ari izidafite agaciro kuko yamaze kugarikwa mu buryo bwa diplomasi ndetse benshi barakomeza kumuhora ndetse banamushinja ko ari umwe mu bagaragaje umuhate muke wo kuba yakongera kuba yakunga 23 bagafatikanya kuyobora iki gihugu ndetse akaza kubashyira mu gisirikare cye, ariko yinangiye umutima. Bisa nkaho amahanga yose yamaze kugenda amutera umugongo. Niki cyatumye 23 benshi bayigirira icyizere ndetse kugeza ubwo n'imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikomeza kugenda igaragaza neza ko abaturage batuye mu bice 23 kontorora babayeho neza ndetse nta kibazo na gitoya. Abiga bariga, abajya mu mirimo bayijyamo ndetse hagaragaye igisa naho ari nkaho uyu mujyi wa Goma wamaze kuba ufatwa nk'umujyi ukomeye cyane, kuko benshi bavuga neza ko uburyo bwa serivisi ndetse n'uburyo bw'umutekano bitandukanye n'ikindi gihe kigeze kibaho. Igipolisi kirakora ndetse ku buryo bugaragarira buri wese kurusha Kinshasa. Kugeza na n'ubu hakigaragara imyigaragambyo benshi bavuga neza ko ituruka ku miyoborere mibi ya Tshisekedi. Ubu tuvugana Tshisekedi akomeje kugenda agerwa intorezo ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ingoma ye bakomeje kugenda babigaragaza badaciye ku ruhande, berekana neza ko perezida w'igihugu cyabo iyi manda arimo ararangiza atigeze agira na kimwe abakorera mu bikorwa bijyanye n'iterambere. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba cyakira ubutumwa bukomeye cyane. Ni ubutumwa bivugwa neza ko Tshisekedi ibyo yakoze byose bishobora kuba bigiye kumubana imfabusa. Ingendo yakoze, amagambo yavuze byose byamaze kugenda biba imfabusa. Ikimugarutse ni iki? Ni nyuma y'uko uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yitabira ibiganiro by'amahoro bigamije kubahuza na AFC 23 ngo maze bagira ibyo bahurizaho maze amahoro yongeye kugaruka ndetse aba baturage babarizwa muri Kivu zombi nabo bongere gufatwa nk'abaturage bo ku butaka bwa Kongo, maze AFC 23 yabe yahabwa ibice byayo. Ibi dore ko byo bitanatindwagaho, ahubwo bavugaga neza ko baza guhuza force abasirikare b'igisirikare cya 23 bakaba bajya mu gisirikare cya leta ndetse n'abayobozi ba 23 bakaba bagira imyanya imwe n'imwe bahabwa mu butegetsi bwa Kinshasa. Ibi Tshisekedi yarabisinyiraga kandi akemera ko aba ari abaturage ba Kongo, ariko yageraga i Kinshasa bigahita bihinduka, agahita atangaza amagambo akomeye cyane ndetse atandukanye n'ibyasinyiwe, nyamara yabisinye abireba. Ubu rero nibyo bimukozeho. Bamwe baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwakira ubutumwa bukomeye cyane. Sanctions, ibihano birimo birategurwa, ariko uretse igisirikare ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugeza kuri ubu ngubu benshi baremeza neza ko yamaze gusa naho yitangiriye itama nyuma y'uko amenyeshejwe na Leta z'Ubumwe za Amerika ko ibyo kwica amasezerano ndetse n'ibiganiro by'amahoro yakomeje kugenda akora